nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mwebwe mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi hano kuri 7K TV, yaba ku makuru tubagezaho agiye atandukanye muri politike, mu myidagaduro no muri siporo muri rusange. Ni icyubahiro gikomeye cyane kuba mudasiba kutwereka urukundo, ndetse tunabashishikariza gukomeza gukora subscribe tukarushaho kugenda dutera imbere, ndetse ari nako tubaha amakuru meza kandi yizewe. Nk'uko twagiye tubibagezaho mu nkuru zacu zatambutse, twatangiranye mu matora yo muri Congo, tugenda tubaha buri update yari igezweho, haba mu bakandida bari bahanganye ndetse n'ukuntu ibintu byari byifashe hariya, umwuka wari uri muri Congo hose, tugenda tubagezaho ukuntu byari bimeze. Ku munsi rero w'ejo nibwo twabwira ko amatora yarangiye, ariko hajemo ibintu byo kutumvikana bimwe na bimwe. Rero ku munsi w'ejo amatora yararangiye, ariko mu kurangira noneho bisa naho bisubiye urudubi, imvururu ziba imvururu, abakandida hazamo kutumvikana. Ndetse ku bantu babikurikiranye neza, twe twabwiye ko bitewe n'uko Tshisekedi afite abantu bamushyigikiye baremereye, harimo n'ibyo bihugu yewe bikomakomeye, twe twabwiye ko byashoboka ko ubutegetsi ashobora kongera akabwisubiza, nubwo ari ibintu bitari byoroshye. Ku munsi rero w'ejo hatangiye gutangazwa amajwi, ndetse bagenda bavuga abatsinze mu duce tumwe na tumwe, ariko uko bagendaga bitangaza niko hagendaga hazamo imvururu, ndetse hazamo no kutumvikana hagati y'abakandida. Ubu rero tuvugana ni saga nyinshi zagiye ziba, ariko turagenda tuzibanyuriramo gake gake. Ubu tuvugana abakandida 5 bari bari kwiyamamaza na Tshisekedi, bose bamaze kwandika ibaruwa bayiteraho na kashe, ndetse bose banayisinyaho itangaza ko abaturage ba Congo bagomba kwigaragambya bidasubirwaho. Ngo byatewe n'iki rero? Nyuma y'uko amatora abaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abatari bake bakamagana uburyo yateguwe ndetse n'uburyo yakozwe, abarimo Frank Diongo, uwo bita Matata Ponyo, Sesanga Hipungu, Seti Kikuni na Moise Katumbi bahamagariye abaturage kwigaragambya bamagana ubujura bwabaye mu gihe cyo gufunga udusanduku tw'amatora. Bizara imyigaragambyo yagiye iba, amamashini bayamena, ndetse hazamo noneho n'icyo kuvuga ngo hari n'aho bakoraga nta muriro, abantu bakamurikisha udutoroshi tw'amatelefone, udutoroshi twa nta kigenda, ku buryo byagoranaga kumva ko ayo matora yaba yaciye mu mucyo. Nimba umuntu ari kubarura amajwi akoresheje akantu k'agatoroshi katabona, urumva ko amajwi yashyira kuba ashatse, amajwi ntabwo abarura mu buryo bwizewe. Aba bagabo ibi babigaragaje kuri uwa 21 Ukuboza 2023 mu ibaruwa yashyizweho umukono n'abantu 5 bari biyamamaje kuyobora iki gihugu, haribo Frank Diongo Shamba, Matata Ponyo Maponi, Moise Katumbi Chapwe, Dore Sesanga Hipungwi na Seti Kikuni Masudi. Ni inyandiko igira iti: duhereye ku bimaze kuvugwa haruguru, buvuye ku kuba imashini zitora kimwe n'udusanduku twitora byarabitswe nta batangabuhamya bahari, bigatuma udusanduku twitora twuzuzamo amajwi y'ibihimbano. Ibi dusanga ari uburiganya bukabije. Bakomeje bagira bati: mu by'ukuri ibisubizo nk'uko byamaze gukusanywa mu gihugu hose kandi byakozwe n'ibigo byacu, dusanga umukandida Moise Katumbi Chapwe ari uri imbere. Ibi bitangazwa n'abakandida 5 bishyize hamwe, banavuze ko mu gihe umukandida wabo Moise Katumbi azaba atari imbere y'amatora, azaba arimo uburiganya.
byateguwe hagamijwe kugwiza imihimbano mu dusanduku tw'itora. Moise Katumbi Chapwe na bagenzi be bababajwe na komisiyo ishinzwe gutegura amatora seni kuba yararenze ku itegeko rirenga imitunganyirize y'amatora muri Kongo. By'umwihariko kandi baranenga iriya komisiyo ishinzwe gutegura amatora kuba batarubahirije itegeko rya 52 rigenga amatora ko agomba kuba umunsi umwe mu gihugu, ariko akaba yarabaye umunsi urenze umwe. Mu bindi iriya komisiyo ya seni inengwa na bose harimo ko imashini z'itora zatinzwe kugezwa ahabigenewe bikozwe mu buriganya bw'abapanzwe n'agatsiko gakorera mu kwaha kwa Perezida Felix Tshisekedi. Tubibutsa ko amatora y'abadepite n'aya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko byari biteguwe kuzaba umunsi umwe wo ku itariki ya 20 Ukuboza, ariko akaba atari ko byagenze. Icyakora biteganijwe ko uyu munsi kwa 22 Ukuboza 2023 haza gutangazwa amajwi y'agateganyo y'uwatsinze amatora. Baraza gutangaza uyu munsi, ariko se nimba abagabo hano barenga 5 ndetse bari bahanganye n'uwitwa Tshisekedi bitangarije ko abaturage bagomba kujya mu myigaragambyo kubera iyibwa ry'amajwi ryabayeho. Urumva habayeho kuvuga ngo abantu barajya kubarura amajwi bakoresheje utuntu tw'udutoroshye twa nta kigenda, bivuze ngo hari amajwi menshi yagiye acengezwa mu dusanduku tw'itora mu buryo bwo gushyigikira uwitwa Tshisekedi, kubera ko urumva ni ibintu bidasobanutse. Umuriro hamwe na hamwe wagiye ugenda mu duce tumwe na tumwe mu buryo wenda hasanzwe hari umuriro muke, ariko kwibaza ahantu habera amatora ni gute haba hatageza amabatiri, hatageza amamoteri ari bufashe mu gihe nk'icyo umuriro waba ubuze, kuko iki ni igikorwa cy'igihugu, iki ni igikorwa kitakabaye cyumvikanamo ngo umuntu yagiye akoresha ngo utuntu tw'udutoroshi. Ni ibintu bitumvikana. Iyo rero mugenda mubona n'ibaruwa y'aba bagabo 5 ndetse na sinyatire zabo muragenda muzibona, ni ibintu biteye ubwoba hano mu gihugu cya Kongo. Mu gihe batangaje ko hari bube amatora, bari butangaza amajwi y'agateganyo ku batsinzwe, twebwe icyo turi bukore ni ukugenda tubamenyera ese byagenze bite, ninde wabatangajwe by'agateganyo. Ariko ikigaragara ni uko mu gihe biri bugaragare ko uwitwa Tshisekedi ari butsinze by'agateganyo, bishobora kuvamo ibintu bitari byiza, ibintu mbega abaturage batari bwumvikaneho, kuko ushyigikiwe mu buryo bugaragara ni uwitwa Katumbi. Aya matora yagiye ivangavangamo ibindi bintu byinshi, kuko nko mu ntara y'Amanyema biravugwa nk'umukuru wayo witwa umugabo ushyigikiye Matata Mponyo akoresheje urubuga rwa X yatangaje ko ibiro by'itora muri Kindu byashinzwe mu rugo rwa guverineri w'intara y'Amanyema Idrissa Mangara. Si amatora ahubwo ni urukozasoni. Yakomeje agira ati imashini zitora ziri mu rugo rwa guverineri. Ikibabaje nuko guverineri ari guhamagarira abanyekongo ngo baze gutora Tshisekedi. Abamaze kumutora akabaha amafaranga, bamwe yagiye abaha amafaranga y'amakongo banangana n'ibihumbi 10 by'amafesa, amafaranga hari akoreshwa hariya mu gihugu cya Kongo. Muri ziriya nyandiko za Matata Mponyo wiyunze kuri Moise Katumbi Chapwe yagaragaje ko ari amatora arenze no kwitwa urukozasoni, ko ahubwo ari akaduruvayo. Guverineri w'intara y'Amanyema ushinjwa gupirata amatora asanzwe ari
umuyoboke w'ishyaka rya UDPC, ishyaka riri ku butegetsi riyobowe na Perezida Felix Tshisekedi. Kuva amatangira kuwa 21 Ukuboza 2023 byakomeje kuvuga ko ari amatora yabayemo amanyanga menshi, aho ndetse ku masita amwe namwe hagiye haba imirwano n'imvururu zirimo urusaku rw'imbunda. Matata Mponyo yabaye minisitiri w'intebe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku butegetsi bwa Perezida Joseph Kabila. Ni ukuvuga ngo uyu Matata Mponyo nawe yabanje kwiyamamaza nk'umuyobozi, nk'umukandida ushaka kuyobora Congo, ariko arebye nyine abantu bari bamushyigikiye ko nta bantu benshi bari bahari, ahitamo ahubwo kuba amajwi ye mbega n'abantu be bashyigikira uwitwa Katumbi. Rero mu kumushyigikira n'abandi bakandida bageze kuri 5 nabo bagiye bakuramo kandidatire zabo, bahitamo gushyigikira uwitwa Katumbi. Urumva uwitwa Katumbi afite abantu benshi bamushyigikiye, ariko ni ibintu biteye isoni kubona uwitwa Tshisekedi abarusha amajwi, ndetse bikagaragara ko nk'ubu turagenda tubaha update y'amajwi ari buze gutangazwa, ariko ushobora kwibaza ni gute umuntu ushyigikiwe n'abantu 5 ari kurushwa n'umuntu ukunzwe hariya muri Kinshasa indani gusa. Kandi reba abaturage benshi buriya muri Kinshasa ntago batora, kuko abenshi baba bayibereye mu business agiye atandukanye. Bityo baba bakeneye n'umuntu bumvikana. Kinshasa harimo abakire benshi baba bakeneye mbega umuntu bikoreraho ibyo bashatse. Uwo rero nta wundi ni Tshisekedi, niyo mpamvu muri Kinshasa abatorwa cyane. Rero mu zindi ntara ho ntago ibyo babyumva, bityo bakeneye ni amahoro, kandi uwitwa Tshisekedi biragaragara ko icyitwa amahoro cyamunaniye. Rero urumva aya matora ntago yaciye mu mucyo, ndetse harimo n'urukozasoni ku mugani w'uyu Matata Mponyo. Nimba guverineri muzima ashobora gufata ibiro by'itora akabishinga mu rugo rwe, mbega ni ukuvuga ngo ni ukujya gutora abantu bahanganye. Ibaze nk'ubu Katumbi wenda tuvuge ngo ayoboye nk'intara nk'imwe muri Congo, none ahise afata ibiro by'itora biteretse we mu rugo. Gute waza ugatora Tshisekedi ahagaze aho? Urumva hatangiye kuzamo na ruswa. Nimba buri muntu watoraga yamuhaga ibihumbi 10, Congo barakennye, abaturage bose barakennye, n'abadakennye nta wakanga ayo mafaranga, kuko muri Congo hari ubukene pe. Nubwo ari igihugu gifite amabuye y'agaciro, gifite ibintu byinshi by'agaciro, ariko nta Congo irakennye ku buryo butangaje. Rero nimba buri muntu yagendaga amuha ibihumbi 10, birumvikana ko buri muntu wese watoreye mu rugo rw'uyu muguverineri nta wigeze atora kuri Katumbi. Urumva rero ni ibintu bitumvikana, kandi abaturage ntibita ku ngaruka umuntu azabateza, ahubwo bo bita kuvuga ngo ibyo bitekerezaho nyuma umuperezida yatangiye kumugaraguza agati cyangwa undi muyobozi runaka. Ubwo rero urumva ni ibintu biteye isoni kabisa, nk'uko uyu Matata yagiye abigarukaho. Ni ibintu biteye isoni ndetse biteye agahinda kumva umuguverineri n'ibyo bihugu by'amahanga ikikwereka ko bishyigikiye uyu Tshisekedi no mu mafuti yabo bagenda bakora. Ibaze nk'icyo kintu kikaba mu gihugu, tuzi n'ibyo bihugu ukuntu byigize ibintu by'ibiyobozi ngo bishyigikiye demokarasi. Umuntu w'umuyobozi agafata amatora akayashyira iwe mu rugo, ariko ntibibyiteho, ntibize ngo bikore iperereza ngo byagenze bite, ahubwo bakamera nk'aho batabibonye, kandi ari ibintu byavuzwe ahantu hose, byaciye abantu ururondogoro.
ni ibintu bitumvikana cyane. Icyo tugusaba wowe ni ugukomeza ukaba hafi, tukaza kukugezaho update y'umukandida uri bube watsinze by'agateganyo. Ayo majwi namara kuba yakusanywa neza, turaza kuba tubabereye ngo tubamenyeshe uko ibintu bihagaze. Murakoze cyane.